Ya, mama tukaenda nikondondola ra Lukasa ikondolisha movie ebolisha bali andiko mulongo mimi yako cha mulethi uli obeni toho uluwendo aluyo uluhenanu ongana njitukira Yesu kwa bando ndundu ya swale thele banda ali hendon mote mwa kushabi hapo kwinjo bando kwa bando ndunduji ta ebe bandiri mu testament pe mu rubebe ba Yesu hapo ngu Mose munyi piari makarepo Elia piari makarepo mu testament ndio bichwandu wa barara bekulaele mbini bushabi Yesu shondwa wakoka mu Yesu nikupendera ba mwire ngwashimechana mbebe la mianga shiri horero ini ne kwanga shiri yo marandu wanje muni jiti ndiko bambara ga shabali ekondoli shabali eleba lisha mulongo na umu imalisha ni nowongunda amabe kayenda amabe hungire shimanga oshipa munika etembalo muliro ndo yali nanwa ye ukambe wo muliro ololeya pokati kawo Elia watwale wakeyiru mushimbepo uza Elia kenawa muna ndiro mara Mose ewapoka ye Elia nawa yaruguru moyangara tingu muno katike tongara tigenda ke yuru Mose eshiki kile kundi Deuteronomium 34 eleba ulisha tano bantu kulisha hambu Mose umukale wa muhana wakokerango bihira mwapa uja muhana pa heri muhana wa we mupaka musha nahi mihira mwapa ohunga na shirongo pedbehor ongalika Mungu alikapena umwe wa ngashua edore ngakundiniti kapena umwe mashua muhone likiwe mwana shinge ombwi beyavi bemunike abe bali kombando mundu ngindikiro tuna Yesu nemboraro muhananu Yesu warura ko kutuwa Mose nindo alwapa kwa mushana jamu apashi Yesu warura ko bekulale chwa ko kamu Yesu kupendura nga muire hino muire Yesu omuntu olinali mumeme webaberwa mumeme we omumeme wolongolto no binadi hembi byulambira byuri kutulira o Yesu etangere tumalizo kushabi inje ku Yesu tufubere Yesu atuhe ratena atuhe tuhite meyuru ujene kuya ku Yesu bija kono hiti meyuru ekahuli muno meawo ya ulethe embolo baheperi ekondolisha muvyu elebolisha bali ngadukulisha hamundatu mbe changa uli ni kuletha bako changere bandu kulethe kama meawo ya ulethe Petrufa umutenga ekondolisha ine eleba olisha hambu mine melethe ombude ombwa opuya lokulubalisiwa obakoke wina ombude ombwa opuya fo okulubalisiwa obakoke wina kuimba ba pangurwa munyama osha obandushi chive pangurwa oyo yalubalisirwa owo kukusha bekale no mwinyu mombepo onjapuke osha kongalero ya njambi ombude yakalubalisirwa ko bandu imba be testament ekuru nambano bakoka be testament epe pomba yili bishabi Yesu yili njonja uto kukoka sahita ni njengire kumukoko kerunga kushabi dinondi matuhiti pamo mparatizo waya obali osho nyothe nja iyele mocho bakoki mwandu bombo bakoka barara mombendukiro yao milioni mara osha kwa mbipela pome binonga mbuli kushabi imbambi ina akoka mu Yesu onyese nje kana bimu oshikane kero sha mutu mena laso za mutu bafetura kushabi yaro shitathane kero shokuwangu kubanduro shina ko bandu mbambe na ngarashibesho embora muhona maraba kula maulimbo mukushirikira odonjo nala muhona ndizo kungomea porwi barakundepe no ondu bandamuna ndaka ondu no hodongo bandamuna ohonya damuna dakura manda ndapata ndeke mbandi ejange kwaho
ya okujo mbuthe ya yakuwa opoma ingire rwao shabi Petro mutenga rwao ekondwa ulisha 3 edeba umurongo na 3 ngandiko 20 pratene tutulese Kristo wina watira omauvi orumwe ulili ingwe omuhina njo watira obananjo kokusha emutwale kunjambi pratene likana eye wata osha omundu nalile omuna mwenye mombepo ya njambi numo masa wombe ponji eye wakabubarisa odombe ponda ali mondeko ombude ombwa odombe ponda dali odayimba behi na bali nondubiro kunjambi indu eye sha unjire nomuretima mu mayuba nga owanoa sha ungura ihi oshitendere obandu utitimbali mushitendere abehe kumwe hambo ndatu bayamenwe iyomefu ejangondekaho Yesu aya akabudaliza ombuye wina noho kwimba urubeda rwa Noa bina bali ndubiro eka hule mbeba na mengire uonga hule mara mbindukiro ye omaendo ya patuka maambo bako kama kutide oveta anja mbabe penduka ombaka hita musho ya puki maika daro banda do mbapa membro mama ndurwe dasha ngwa Yohane thamka kubera hikapatmos okay ondana yo mahaka ya nino otabarnakela yeke kuulisiwa i Kristu metestamende pe ondanda yo mahaka ya nino njiro tabarnakela do atungwa imose jara kido kumose janga tunge yeke kuulisiwa i Kristu metestamende pe memboraro te ondanda nje aroshindire shina shimashia hishiri Yesu nokuhena Yesu kasha pikara ondanda nokuhino ondanda kasha pikara Yesu okay omunyembuli mondeko mauhe kusha mondeko yo urunde memborare patene mondeko yo urunde maihe kusha shiki nditende kwa Roma ekondolisha hambo umwe ile bali bali nambari nungwali nambane ene mwakutura ko uwi numwalira obakalere banjambi nari hapembi muna okongwi kusha mwalira obayapuke nonjandero yobina abihe obyo omwinyo warwe Lucas 15 zebolisha 13 marisha ni nusha amana obina abihe mbyali nabyo aliresha shimwakara onjara onene mehindo neye oshayaruka okuhepa nyendi naisha ni opumbi behapure okuyisanewa omwashi woye kwao njibara osha umwe wabakalire woye neye osha sekama ayaruka ku ihe nungunda ai eri kokule ihe alireshe mununu tonjenda naye utuka elimanga mosengo ye ne muhupite nu omwashe mashire kuyihe tate amembatura onjo ko mulungu wanjambi na ko mulungu we oshimbi hasere okuisanewa mwashi we rukwao ede bandi mari hingirire shimari shimba hingire bishari omwenyo mbuli mondeko mauhe kusha omondeko yorundi omwene no yakura Yesu obisiwa yo mungu wanje mwenene oyakura Yesu yakura muna wengo yakura muna wanjambi aitimo mwenyo we mara ke hiyo matfapo wewe wo no uwi mara uya utara omape otoro njira njombaranga kuzo kutoro njo kafina mara otoro njombaranga ove mutu chondwa ove mokamuna kushabimba pa namba washita nabi kwapwire kove okutana kukiaruka kukaira kwa kasinenge
kakapatwa kakashairwa kana kakafa bombe urudwa kuchavi kofo kuya kuko marashiwa na uchavi muhona ukuunga na maka yabali kombando uyembe muhona Yesu pa ingiro chavi kakuno mundu ngahavunda kakuno mundu omuthemba kombande hindikeko marape bapa yobatu onja kuchavi tulire ovathemba kumurungu wa muhona motataida moputa mara ukonja pona pe mukonje muhona kata ako bishitwa bimushiti utara ureko to mutima we hiri unondaro yokubango kuchinja po unondaro yokubango kutanauka oyina bihembe muhona utara kata ako mina biega eba mari yebi kayi mumasha muhona maito hona manyu inde urishi mara mu mayene nitsembonge yatate nyenje jihindiro ukuja bipo nambanu mbepera bayingiro ukahuli oya chiri memu ningire shwana chanja mbiko shali alikane amupuratene ko bandu mbombe hingira kushali shwakoka ukara numwinyo shwakoka uraro rombo tukobondeu ndo heno nukene nukupendua namo shinashime mulaere no muno ombepo babarwi muno ombepo bondi mono inabi hembinu obinambiwa mushi ya hashimwe po mushi emere shimwe shishitane webi ombepo lakafata obinayi bali bana ndayaba tatu mama wangu mafeni na mtulinga obinayi bali nuno ombe akarako nuno ngama mbika enda kanduku ndirundi owa nuwe onjambi na muti hapo lithata hapo kolena popambepo shimbi muna mama wanje kakoka pojikuru peka enda moruroto pombe mumunu bakara baelitha kuchikumi mara bado udo bado ndio ukamura mbele kujuka ekara pukuruo ko bativetu mushatate alikana hingirira ko tateri kanaka hingirira ko njambi ko tuloshwa munganda bayo pambeni wa hingiro onga hokire kuchabi ovati kabe no rupa no binambi kaenda kombande valerwa ko kabe no rupa mukutanga njambi anu bagararo romboto vendeu nuno ho pratena mbeni Lazarus ngomba unokulesa mbanu wahingire onga hokire kuchabi bae Yesu washashike ngiti endembuli Yesu washabi Lazarus apita Nyambi endembuli ngiti le menaje bichidi mihibanga kujabi kakujabi mihibanga kakokuwa omundu okuhongonena omuhongoneno wamabanduri wewe muni penje nokujabi ombepelo ini maisha shiki hanjaura ombepela isho ini maisha shiki hanjaura kujabi tate waje wengira era nao omuhongwanyo mukuru ashire nao muhongo we mukuru ngo shondwaru eye ahingiriye koma banduri ombepela ove wina ufoku hita omashango inambi muhingirito kuhita sana ni inambi mabepela ponamba periki opo na pufo kushua na oberi ombepela ponamba ngahu amweke kurayabo o story daro ronde ene balipi ngadi bereka wahona ya pomba Yohanes 11 na ekondwa okuda mufierta ha nganduko 44 poratelo imali ngiro ngahukire uli Lazarus ushauri meyu poli meyi moshaate kwa poli bi poratena bi Yesu meyi metana Lazarus ngararara Yesu washire kuye ami hikura erere kusha shiwa kambura momuno omasawanja mbi shimaye raisi wa are owa alineshiva kunguva indi ewe abe isapo nu Yesu poratena baberi nu Yesu wa tumuna omehowe kombanda nasha tate mesha okuhepa kove kusha wenji duvire meshi wakusha ove aruhe unduvira nungwali omambonga maye hungirirwa obandu mbamba kuramamba kokusha owe kambure kusha owe wenji hinda nushada nokusha nayi aravaire patena aravaire neraka enene asha Lazarus penduka upite Lazarus
Lazarus penduka upite. Lazarus wararano penduka apenduka napite auto kaenda penduka apite kana kwa Lazarus injo kuva kombanda kiwati hiyo kwa sasa injo kuva kushwa thengo injo kombanda kwa injo ke penduka upite membro bapa mushali come forth twale sema Biblia English njongarati na unjo nauli kapena vina ndio kushabi wa keyupo kwa kako ponambo pofyo nushirishiri ovengi vetu boshiwa na shira kandi mihingirendi katushiwo shinasho marashirishiro mbepela ilimbo mulungu we toro mbepela ywe resa nuno shimuresa rikana cha muhona Yesu ovengo gweke kutirani keyo urunde wanje ngandushi motomwa ngandushi moshikoro mate andimo vetro mife ngandushi mo bapela kuhumbia ngolongota ngandushi wako kanumi ulisha tatu aliyo hapiti mendo okari zombindu yenji yonjona ondo mbindu ye yali omahali sio po yali ombinge nethero yombindu yonjona nji mosenja punguha mushipunguhiro mondanda njo tabernacle opume hondanda njo nguru yo tabernacle yokulisiwa Yesu shirishiro linamba bihembi ovo ufukuningira kushari muhona Yesu jipa upepo njapuke injo kunjibandulira ombepela ndimo mulungu wanyinji nombepela yetu eshiherero nji ombwa ingira nawa ushauri mara mekupa mafabusha bi toro mbepela shiherero njinu toro mbepela New King James kulamba toro mbepela renoho New King James version I inga them bali ndo mbepela nu utare ombangu njiri pakati kwa mbepela mwana mono mambo shibangeri mbepela ngiheri mbepela mambo shiba homono okucha chiri chinasho shinene and it's all about your life unga no mwinyo we kamwinyo mundu warwe amesha ndangi kwa kusha opera nokana ngaduko komande mara mesha bishiri hiri nigira kumuhona muhono muni uri popedo nawe kongora ningira kumukuru kono ningira mboroto kuyo yewe kupewe mambo okuita mu Facebook pokuwo story wandu wale tuka no tubede po mama okuhunga nakana kwa watu rina abantu po bipai wate bantu mukano rubede kwa uwo story njo baeka no karubede ngo katitindi kodo minyite poka yidi ngo kemwe ngo kunjikarira uji kalira muhona we oba profete kana abya mihirwe po munganda ywe po munjuo ywe abeke kukororo bidede indi chimo chiwe mbaramuhona barandi chiwe heno kushiwa uyema okupukitha tata na ushiwa nawa andi shiwa byunguzo tata na bawo benika bishoshe na byunguzo tata maro kushumundu mashiwe mbaramuhona ngatuhingirire oshakite vanede ndara Yesu mesha ndangi ukuhepa unanga kare kuna ene mwana lipo mafa niyo ke mushali parere meka mbura ko kushishiro binembi shondo byaito bina mobe muhona mawe lipo bingi ndangi kando kushikando shoro kwa amen.